Ini lu gawin ko ba? Hah? Ini lagi ngopi. Iwat kerjaan pa labang cuti-cuti. Nang tabud lamban ngopo ko lamban ko. Lemon mata ko. Berdamu ki ke lemon. Coba yo, sekali yo. Ni kulwa, medo ka na lo. Nutuk keroken ni makeke mo. Ngawil-ngawil ko doniku. Api ke luwa ka na. Madan ko niyo po duwin manikani. Sapa siya nga ko ni? Ah? Katukulaan niya no. Baca sa sekali medo. Api cak-cak gunung di kodo niku. Kemah-kemah niku. Wita. Serius lah. Daripada aku tak lamban mo nih mengan pedom ngopi kena go jangan mandi kan bangi yang ngeliat nih bikin ku medok pai Kan di lamban. Agapi kasuk-kasuk mandi. Mula ada kesel go yang ngeliat nih ya bela aku duit mo medok iyo aku na daripada aku dalam banang na. Nya lapo ko dah. Medoh mau papinya. Kerokean. Mau papinya ngawil. Maaf ya pi. Nonton organnya mau papi. Maaf ya pi. Misalkan nyak ngebeli inji. Kuku si makai kapas. Nah lau. Sila manjini ko ngani kuku si siwat gambar-gambar jambu di niku. Terus what kuku kuning di hanetian na sa kumuka sekali beli pa ako mahal kanian bangi siwat kapas nga ni baso da coknya nya traktir kayak ko mo papi api ayo kita serius nila dek sesekali ko na lang apa lagi isang bela ko ni yakin di lamban ulam pila lemon mata ko ngeliat ko mengan pedom ngopi ko apa lagi dulu dapat lagi nyibo serius yo oh nyibo lagi nyibo ya yo kawin lau yo a few minutes later ganteng lagi ko kena tujuh ko do ganteng mau papi do ko donya keren serius lah nyak medok mau papi tapi udah duit nya maksudku aku duit ya bela duit lebih bela oh lana ya aku gak lihat ya mau papi serius lah dek ada apa ta nyala apa yo dek sayang ya Allah bang api api kalau mo lang atau hak subuh mga bane kepanya mo lang nabingi api yo pamone kami yung po duit din ha bela ako tatah ko lamban kulaan ko